Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach. 19. krog državnega prvenstva se nadaljuje. Za zdaj smo lahko super zadovoljni s tem, kako učinkovite so ekipe. Na dosedanjih 3 tekmah so prav vse zadele. Znova smo videli lepo število zadetkov. Na Fazaneriji pa čakamo dvoboj med Muro in Domžalami. To je sicer predzadnja tekma tega kroga. V Domžalah, ampak tole zdaj velika priložnost za Domžalčane. Obramba Raduhe. Obramba Raduhe. Še traja ta domžalska akcija. Tule odbija potem tudi Maruško. Moris. Trippies podaja v prostor, zanje Trontelj pred vrati. Trontelj strelja, Mura vodi. 1-0 za Muro. Žan Trontelj je strelec. Ves čas se je ponujal na desni strani Murinega napada. Zelo visoko je bil postavljen Žan Trontelj. Pogumno. Tudi tokrat je pravočasno, vsaj tako kaže, stekel pred domžalska vrata. Povratnika, torej 2 rekonvalescenta. Toda poglejmo zdaj tale prosti strel Domžal, že v 4. minuti dodatka. Strel preko živega zidu, toda tudi prek vrat. Ostaja 1-0. Offenbacher je poizkusil. Morda je Raduha pričakoval tudi strel Jošta Piška, ki je Palovič, Šturm. Tole je zdaj situacija za Šturma. Podaja v kazenski prostor in obramba Raduhe. Krstovski je poizkusil po podaji Šturma. Še enkrat na pravem mestu Florian Raduha. Še bosta menjala trenerja. Luka Turudija bo vstopil pri Muri. Tom Alen Tolič pri Domžalah, ki imajo priložnosti. Kaj so zdaj zapravili Domžalčani? Izjemna priložnost je bila to po prodoru Jošta Piška. Na nogah sta tudi Dušan Kosič in Vladimir Vermezovič. Napaka v domžalski obrambi Maroša. Priložnost za Muro, prek vrat je šlo tole. Še eno zaključno žogo so imeli Moraši preko Šabanadžaja. Čestitke za zmago, rekli ste pred tekmo. Težko je v kratkem času 2-krat zapored zmagati, pa vam je uspelo tudi to, prekinili ste izjemno domžalsko serijo. Kaj je bilo danes najbolj odločilno, to Murino srce, borba, še kaj tretjega? Otprilike, to ste sve rekli. Znači, momci su svaka čast, mislim, odradili su onako kako treba. Teško je posle četvrtka, mi smo u četvrtak igrali, oni su imali ipak jedan dan više za odmor. Odlična ekipa, rekao sam već i pre utakmice u dobrom momentu, međutim mislim da su naši igrači odigrali danas jednu ozbiljnu, dobru utakmicu, taktički dobro su stajali na terenu, tako da smo neutralisali njihove najbolje igrače i mislim da je to pre svega bio ključ pobjede. Imali smo puno novih igrača, mi smo danas igrali bez tako reći kompletne odbrane, samo je Kobi iz te standardne odbrane, ali momci koji su igrali pokazali su da na njih moramo i možemo da računamo. Precej nervoze je bilo ob robu igrišča, dobili ste tudi rumeni karton, če vem prav, zdaj ne smete voditi tekme v Celju. Kaj se je pravzaprav dogajalo? Pa ne znam stvarno, ja sam stajao u mom prostoru, prvo ne znam da li smem uopšte da komentarišem jer su oni zaštićeni. Stajao sam u mom prostoru, njihov igrač je ušao do naše klupe i pretio našem igraču.
I ja stojim u mom prostoru i pitam sudiju kako može da dođe on do nas. On daje meni žuti karton. Znači, niti sam ga uvredio, niti sam bio nepristojan prema njemu, jednostavno sam tražio objašnjenje. Međutim, ovde očigledno ne možete da dobijete objašnjenje. Ovde hoće da nas dovedu do toga da naučimo znakovni jezik za ove slepe, ali onda bi morali i igrači da znaju taj jezik, pa da bi mogli da se sporazumemo, jer inače sve je žuti karton. Ja u životu nisam dobio žuti karton. Kao trener, radim kao trener već skoro 30 godina, ovde sam dobio 3. Samo zbog toga što sam tražio objašnjenje. U normalnim zemljama meni daju objašnjenje jer su deo igre. Ovde ne. Ovde sudije ne daju objašnjenja jer zato daje kartone. A taj igrač pri tom koji je ušao i koji je zakuvao sve to, on nije dobio karton. Kako zdaj v Celju proti liderju prvenstva? Pa isto ovako. Isto ovako. Mi idemo da igramo utakmicu, na svakom terenu ćemo isto igrati, tako da nemamo neku postoje posljednja utakmica. Posle toga idemo na odmor, bilo je gore-dole ovaj deo sezone, tako da mnogo nam znači ove 2 pobede. Mnogo nam znači svaki bod koji se osvoji, a pogotovo protiv ovakvih ekipa kao što su Domžale, koja su jedna izvanredna ekipa sa mojim kolegom koji to odlično radi svoj posao, tako da nam ta pobeda nam je još draža. Vsaka serija se enkrat konča, danes je končala serija vaše ekipe 4 zaporednih zmag, ampak kaj je danes zmanjkalo? Zdelo se je, da ni te energije, vsaj v napadu, ne, ki vas je krasila na zadnjih tekmah. Čemu? Dobro vprašanje. Mislim, da smo imeli dovolj priložnosti, da take tekme ne bi smeli izgubiti. Danes nam je malo en kanček sreče zmanjkal. Moram pohvaliti fante, da so do konca vztrajali, da so se do konca borili. Nekateri fanti so odlično tekmo odigrali, pa vendar gol je bil z naše strani zelo naiven in smo imeli težave v tistem obdobju v igri. Po desni strani tega nismo uspeli zapirati in ta del igre smo imeli težave, kasneje pa mislim, da smo si dovolj pripravili, da bi lahko tekmo tudi obrnili. To bo seveda potrebno hitro pozabiti, čaka vas še ena tekma, Bravo, še en žilav nasprotnik. Ja, v naši ligi je vsaka tekma zahtevna, nič glave gor in ja, škoda, danes te tekme ne bi rabili izgubiti. Florian, najprej čestitke za zmago. Dolgo ste čakali na tole prvo prvenstveno tekmo v dresu Mure, jo dočakali, očitno zgrabili tudi z obema rokama. Povejte nam, kako ste danes zadovoljni tako s tole zmago svoje ekipe, kot tudi z vašim nastopom. Na zadnje ste tudi mrežo ohranili nedotaknjeno. Pa seveda je lepo na koncu, ko ne prejmeš zadetka. Zelo sem vesel priložnosti, ki sem jo dobil. Probal to izkoristiti in na koncu 1-0 in mislim, da zaslužena zmaga danes. Kaj je danes odločilo? Nekako se je zdelo strani Murino srce, videti je bilo, da ste dali vse od sebe, tudi ko je bilo najtežje, ste se branili z vsemi mogočimi sredstvi in dejansko pustili srce na igrišču. Tako, ja, jaz mislim, da je to osnova nogometa, ta želja, borba. Brez tega v bistvu ne moreš na ničem delati naprej in mislim, da je to osnova za nek dober rezultat na koncu. Zdaj vas čaka še ena tekma proti vašemu bivšemu klubu, odhajate v Celje. Do danes ste prav v dresu Celja odigrali vse prvoligaške tekme. Kaj pričakujete proti trenutno vodilni ekipi naše lige? Vsi vemo, da so zelo dobra, kvalitetna ekipa. Moramo se prvo jih analizirati, se pripraviti na njih in iztržiti čim boljši rezultat v Celju. Daniel, main reason for lose today here in Fazaneria? Yeah, I think it was a little bit unlucky today because I think we had also some good chances to score. But okay, today we lose and yeah, we have now the last game and yeah, we have to work hard next week. You mentioned last game you will play against Bravo, very tough opponent. What do you expect? I think expect like the same as today because Mura was also a tough opponent. Yeah, this is the last game. Maybe the condition and the pitch are not in a perfect way, but yeah, we have to fight for everything and yeah, let's hope that we get the 3 points. Tell us, how are you satisfied with the season so far?
Yeah, I think we start a little bit bad, and now the last few games was good, and we get good results. So we have to continue from the last games, and let's hope that also the last game will be good, and then we have a break, and then we continue in February.